Hauzik thokliba irang asiga mari lainana Manipur Legislative Assembly gi akhanaba session ama kaunaba honagi haibagi thazaba Chief Minister na pirakle haina imagi mairagi convener TS Sujata na phongduragli ngasi Manipur Press Club da pangthopa pawgi mifam amada wafam ase phongdogladuna Sujata na hai Hauzik thokliba irang asiga mari lainana ngarang mama oibi singna Chief Minister guna ki unabadu da Manipur Legislative Assembly gi akhanaba session ama kaubina ba taksin ki maduda Chief Minister na session adu kaunaba honagi haina thazaba piraki ngasi Kwakta da hangba relief camp ta leiba inmat ama thori yanaga lekhidaba se thamoi songna nuaite inmat singya pamba karino haibase miyam gi mihut singna khangdokpiyo loinana atubada amato oina punsinduna warisin ama purakna ba khonabiyo handak da loisin kiba parliament session da MP Dr. Angomcha Bimola koizamna Manipur gi laukhiba du apenba fawi haina Sujatana makhata ki no sarkar ama leire ruling leire opposition lo leire usiti isong ki padagi tasena akoy ki MP su tasena wang apa akoy na su respect tong sadi sarbi mon su akoy praja na apa poto mana atay thamok ta tokro mana lawang ngam mai sakti mu yaw do matam du na pan ki poto double engine sarkar ki MP ne ba thom ki do ma baro thopi de jai to mai ta ka matam du da adu gasi thopi na pai da magta akoy mama na su sir bimol bu su respect tawi moi party adu da akoy kem kham de akoy kan bagi da maktale pakam pudi makti akoy michang chang na ne ko sine ba any person akoy gi leiba ruling da le ga su tasena iram dam gi cha sin gi thul pami do mama sin lep ka le ba puna ma kilep ka le ba koy akoy achum ma taw si ha le ba achum ma taw si center na ke do bai pusan sana do no noi yan kai stand taw ne kali ga bai center sana do no noi yan kai stand taw ngam da ba ni ga si center na pudong cha ba lo nei se ngasi ai ni yum da thong da hinjang do thangda ba yum tu na ne nang si hinjang thong mo da play du kai gi no nang gi family tu da matik cha da gi